Lenhlangano yakamhluma ithi soloke iqalile kumkhankaso ukuthi ivakashele donake inkundla lehlukene lapha ke evenle kangwane. Itholile ukuthi kuningi lokufuna ke kulungiswe. Kulandzela ukuthi baningi bafelokati lokusolo kubonakala ukuthi bayamunga donake indzawo. Kungako nabo ke sebaboneke kufanele ukuthi kube khona ke bantfu labafundzisa ukuthi babe khona ke emimangweni noma khona ke etigodzini tebatabuka ke inhlala kahle yabo ke bafelokati. Lapho besumisa khona tindzaba solili vele ikakhulu tindzaba demand grabbing tihambile ke tindzaba tatekwa daze tafika la iphela inako sesicetha khona kuya ku community losokuseleke manje ukuthi sitrain ema paralegals and after lokho sesitawuqala ke manje ke sesilobhisha ukuthi awuqale kwentiwe umthetho lobukele ema issues ebafelokati and nemalungelo abo esiswatini ukuthi banake umhlaba ugcinwe under emagama alabafelokati no sibaqhubeke nje vele lama rights abo ema inheritance bawa enjoy as a constitution issue. I response yinhle kakhulu and iyakhombisa ukuthi kunalesi sidingo lesikhulu lefuna ukuthi sendiwe ngendzaba yemalungelo ebafelokati naku eveni kuyo onke ama aspects nje naku empilo naku empilokati kuzafuna ukuthi lokho kwente because sikuvele sekuvela netinye tindzaba balabatukulu babafelokati titifete kutalwa bete labanye abazange bathola inheritance rights abanye fana because titifete naku tekutalwa bete nalothu nje bathe titifete kude lo mfana lo shothi usede buve sathola kuletinye tindzawo la solo khona ukuthi vele la ma facilities ahulumende like bo home affairs bakhashane siyathi bagibeleka kathathu bantu bothwala ama services lawo ngilokunye lesikhanza ukuthi ku discourage labo lesibathathene ukuthi basithene ngesiswati ukuthi titifete mteko vele babebede so na khona ke sengilenye I program lefuna ukuthi masinyane ikhulunyiswe ku encourage and kulobhisho le office la home affairs ukuthi liye lapho kulethe tinkhundla lethi khashana kakhulu emadolobha ukuthi bantu bathole certificate tabo. Lenhlangano ithi itaqhubekela ke embili lapho khona ke tasiyacela kuhulumende ukuthi ashicilele wona ke umthetho otawundasiqiniseka ukuthi emalungelo ke ebafelokati ke ayahlonishwa ikakhulu ukuthi ke bafelokati bangamungwa yona ke indzawo uma ngabe ke inhloko kweseshile ke emhlabeni etindzabeni temsakato yeMaswati Channel Inkeri Khalus ngiselwandle.